family. Following Jesus means oyau sana posa tana biba katani. Following Jesus au sana pakana kwe sana kambi bibi au wakana bonua. Ya oka kina nungu bosa nungu itobo nungu yau duru kede maiki. Na nonda buna waiti kongoria daki. Na suini buna usatiko ulutanga satiko ni sana reida tiko. O tal ngaluti ngapolele me udaka nga na lebu ni slide wata kina ngauna kina ya usanu itak ni no kiki na kalu matak ni kuwa. I will go by faith. Ni reida toka manda endo na yala yalongori. Dava que muni reida. Dava muni reida. Na treadmill, eh? Treadmill, eh? Dava na lega ni treadmill. E tu banduanga. Rauni ko ngutu a saratunga na kena ngu kau todo. Yo ko tunga bandua. Ni biar reida tali sesian. Aro carangai kai. Nonda tiki ni pola tambu ni kuah, onon tambi to ngapa na wasitin kawalu ni luke. Endo na treadmill faith ngoro pola to kira tread si dibetu na treadmill faith ya usama ni pola to ngamu ni reida ngai na treadmill faith. Na ko lebu salah ko nonda slide. Na tiki ni pola tambu ngori nonda key text matak ni kuah. Kana tiki ne walu au ker menta wili kapata ngori nganda na wili kapata ken woni sanandu silently read ngana screen eh raba kana tiki ne walu au sakai ongo wiki mundo kabinaka kena bantu apa lang itu kira. I say unto you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Tona taruh liu ya, taruh liu ya. Keroi nonton tikina ni sana wili ketoka. Hebrew 11:6. Sangai ngami define tekna faith. Karena tikine ono ninga wili ketoka na kena babala kena dorong wane lewa. Ia kia bakasa senga ni bakambauta. Sandrendre sar menda bina kati. O ko sa toro na kalo indun me bakambauta. Ni sambula ko koya. Ni sa sumira talanga. Sadab baka sanggarai koya. Nungulu tanga tukuna buno ni ko ni sa rede tiko. I will go by faith. Kalatia tolu. Nadabo ni sa ruyalo wai kina bakalibu. Na signiti ko man ipola tambo makawa, but ngor na wakan dia obo ni pola tambo. Ni sa tiga buwan alo tambo, ni sa vie tini elia ng bulo bakayango, ni sa vie tini elia ngo na kabakayango. Ana nonta soti ko na tikina na wakana numatiko. 1 Corinthians 12:9. Kiwata lendua na wakang bauta. Na zaka talanga ni halo tamu ya kai weekenda ni wakambauta o ko na isul ni halo tamu wikim ni na turanga kina marama sini kabo ni daronga na I will go au sama nding tanga mentala ngapa na I will go bale to buru-buru to ko ngona initiative ni lutu may na general conference lako may one of division conference mission wani song lutu. Na teras ke ngani baki limongo me na 2025 la ko main ni sarre de tikungori na kai wala itoka idaki na I will go irna liuta kikenda ya na numa ni ndo mak me ndambika na kia ngarabi na taka ni kelu pana buru-buru mo ni baro daba na ilako ni sembera inda na toso iliu madongo ruana italo ela ko viau
Tala noa, au revendo na Facebook. Bale tini sana songa na Westpac may viti. Sana baru tiko na Westpac may viti. Na HFC, anang bangi bo, wati na FNPF. Terus sana baru tara na Westpac may viti. So Westpac is closing down in Fiji. Oh, pagandong mula. Kaya ni kerua, mata ni kuah. Gini nga may biyaw na non mo pau, may muri. Kamu koy, tal. Oh, muri sana songa ni Vikito. Avala tu ni sana songa ni Vikito no Westpac. Era saya avala talangan nito pharmacy ke ni sana numi sana songa talangan ni NZ. Avala rural ki Australia. Irnam bangkel lalai, bangkel lele bertuba na bibuno lalai, sara songo mai. Yang goi sini kabo. Beleta ninda reletiko New America, erto sa sini bunitak. Sara songo mai na bagi me Amerika. Tali talanga. Beleta na mbosili usingi utingango ni EU wati kira to na nato. Ko ava ka may Venice, maybe may Europe, may Lithuania, Ento tiko na ajana ni bosi. Merasana songa may nambasi, nambangi. Mesala ko na digital na kakedi. Viva kurumbu itaki. Ni do tala ka unge mirre ni usatiko. Ni sando tiko. Nga uira na media lelebu na kanga rendingi tak merah do tukuna sona kandi na yado tiko ira sindo bia tukuna. So iko na bangkarana no musos. Iko kilaki na ni kandi na sa yado tiko. Ena bibo no sa tarekian. Na gona bottom line ni kaya ka tal. Na bottom line. Ni san sin tutu patana lutun da ka na ruan nembak saud situl nembak saud ko ngo. Na bibisa usala ko patol sar. Na bi kaya tarekian da. Enda sana nana maki. Saratiko baga tolo pana bika na do vitaravi. Pana non di lako. Physical world. Ana una, dingin tak kino tal. Menta vitala no nga pana no to bagambulta. Dami tok nga wana liko luke tin kawalu matangani kuwa au nuita kini kimni sana wilika. Na kai tiko idaki au no sikantali ni vitala no inikina. Mataka ndai. Davona buna I will go kina. Batanga Cisu toso, ira queda na tamatanga rabi kalu toso, okenda na movement, okenda. Sindor bono itu nga kina bagantua. We are a movement. Kedi kenda na kalu menta toso. Kana boso ni kalu mataka ni kuah, ienda una rawata na kau. Ni sala ko may wiki mundo. Na alo tampo. Au sa wili bola tamu tiko ngai rida tiko. Ni kau ango. Na kau nga ni non retu bauta. Ni no pakalimuta ni non retu bauta. Merto bauta ni tiko na kalu pati kirto. Base mai wana non detiki ni voltamu sa lakoti. Na ipiriu. Wasi tin kandua. Ni ta bauta ni mbula tiko na kalu. O ko na somira nga nando ka sangari ko. Ka ko ndoli wawa. Ena taka wasi ndo tiki na walu. Mondo rawata na kau baleta non to faith sa siang chiku. Orto wa siang tu ni have faith in Jesus. Wana non to pa muri ko etiko. Elo re wana non to vinga rabi wa. Non to mbula kina kartu kai. Me ado mandanga na tiki nevitu. Erto kai mandanga na taka 17. Turang iko no ndo maten tu iko no ndurital sesem. Kini balbal. Na kake de abu no taka tiko chisu. They don't have any faith. Ni kaya na kandina. Na kaya na kayado. Sangue tu não volta, mudou lá ndoli wawa. Ndoli wara que me va kau taki, não mudou faith. Endora kangayado, não sal como que nela tambo. Não toli masu tipo, é na daga daga wasendua. Na result, orto sandundo. Orto dakava, livro na kabi va kurumbu taki. E beyond, na non orto vingarabi, ni asi tu bate kirto chiso. Au sarida. Na paongo kurtuli warak sulia na alo tambu o sa sanganga me paka songo ni wata paka totolo ninda ngai rida ni paka mbota ko na sul ni alo tambu weekend ni ngonon tanto masukin na paka lebu paka tumburi nga me panganga ta kina non ta paka mbota ni non rotoli wawa increase te ngabi roto bata ni alo tambu sulia na paka mbota kenda sa wili ko tia en matain ni kornida wasi tin kerwa. What is faith?
Au sa sanga o langa mo bola sombo sona ka. Au klanyo ni na reida ngor sini ka wo. Kai tu kona bosu ni kalo weekenda au sa kota ka tu kai ni vida na vitikina. Believing it with certainly beyond the need of physical proof. Faith is when certain circumstances in life would transpire against the ordinary custom or our inclination or norm. Faith overrides the natural order. Faith drives out fear. I will go by faith. Na yutu tini lako ngo. Na turanga maram. Mela ko na pakambuto na kalu. Na pakambuto ngo ni sulisun ni alo tamu weekend. Na pakambuto ngo enda ridekina ni rubido ko dongo patikina nonda natural. No buno ngande do ba ni santo tu ngunwai ya tuli mangarana na baibo se mangarai na tani se mangarai no batinwai ngai kana kalu sen do bandone ni wana watu ndo ngunu ngabana tele ni watu yana ka ko vir na Australia yana bambut. It goes beyond our natural law na kai bo weekend natural order. Faith, satu kunikina. Pita lako mai. O pita, sangai tumbale. Ando tu mi abon toanga. Yes yang. Na faith a tumbale kino ko indale ni wai. O tumbale mi o vitalo nota ko nga boka leka. Na definition ni faith. Ni kua o sakaya na example so ni faith. Sinti ko kina na nungu definition, sin todo ko kina nungu definition ni faith. Yo nuita ni kenda sana ndu kilatiko. Weekend ando ndo se da mal ni faith weekend. Ni kuwa na focus ni taltala, ni boy within a minute. How do we develop true faith? O sa kai tiko ni nonda we will say etiko na lukitin kawal. Lukitin kawal. Da sana tiko taratoka na nonda wasini bola tambungori yang dana tekibu mai murri. Tekibu mai murri. Verse 35 to 43. Ena buku ni ngauna, kibuni na reda tok ngana bod. Na itala no nyuko na tamata. Ena Luke 18 go tal sana tubana ni wikim ni keni tuba. Ena na lakoi liu lakoi muri ya ni nangai pokoronga tanga na kuno na leda wakina. Tali ni daba na wasi etin kawalungo ngai basi kamai na itala no ni kuana tamata koya kadiba kana no na matamboko na saningun sal. Ratuba kan tua kena doronga ni itala no. Ni wili ketiko ngana tikini bola tambo tal satal no en. Tuba kan dua. Lesu tali mo tisu. Au tali ta kambale tinin dona vitala no ngai dakelom. Kai o tisu wa. Athabi ko vinakata. Why does Jesus has to ask that question? Ni kilabi na katuwa ko ni matambo ko kwaya. Kimni na lubin kalo. Sangay tukunay na loman na turang go tuno kay turang. O binakata may rital na matango. Kimni na lubin kalo. Tali na tikini bola tabungo. O kaya nga nyo kenta na tamitungo, we are blind. Kenta kaya ng dami tungko, sing dobi kenta mataray. Kenta matambok because we are all born sinners. Kenta susul kenta nga may ta ibala-bala ta. Au ni sinabita ki rota mango sinango si onabita ka talento. But I am born sinner. Yeah. Au wala to kiri. Nanunggu point kiri ndo na kalip. Nanunggu kadimbula. Faith. Iko sarang apa kaiko. Iko na reda nunggu suni buno ni kuah. Kaya tiko total membership involvement. It's individual. Mekali wakai no bangkarambol. Kalau bina kata mikut tukunain. You have to admit. Meo submit tegi ko yani. Kalau ikila bina kata ko ngandra na bibuk. Bata okenda white tagi tuwa ko ya. We are wide that way. Ningon nanda rongo daki na itu tukuni bola. Kinda may nalamanda. Kaya ko dia. Kaya ko ya
o koe na luvi te vita. Oh, tala no bate ni tarake do koe na vital no e takatu, ngon sala. Ninda mbulio kenta minda udhui koe na kalu. E tiko vi kenta na black box. Na black box ngo kenta siya mga kina pati koe na kalu na garap. Nangaw na ngay on may kina, rausot na kina, embul kina. Nangaw na ngay ronga na kina sa akira ko, turang ayaw embula. So every one of us kenta durke tuike. So true faith, obya kai tukani, how do we develop it? Menda develop ninda kadian, ninda tukuna. God wants you to tell him your problem. Kwe sakilati kuma inumulenga, but he wants you to open your mouth. Miko tukuna ni wa turang. Lenga tiko. Point 2. May karon ni tala no nga. Taraba nga may vitara ni wasetin kawalu. Verse 31, 34. Tala no takikiri. Jesus at no kin no profesa ni na mate. Kila ndo na kalasa. Natikine tulso ngabul ka ba kay bakango. But the disciple did not understand. Kini mal-mal. Endo naka so naka itu kono Jesus to chansar kani kilacer tu ngata kini mal-mal virtu. Yo Jesus bina kata ko mi tu kono virtu. Faith is you have to die daily. Ni sama cho Kristo eno bukumu iko tala mo mati tu kono buku Kristo na bisinga. So how do I have to develop faith? True faith comes when you die daily. Ano muna kay kinopola turang. Kelati roros ngabulu. Mo mati. Eno bisinga. Meka kunyo mbulotiko o Kristo mbula biao. So true faith develops when you die daily. Au salan tak nangono ngambat satarikan detiko. Tali ninda rika dake ngana next talo noa luketin ka walu talo no takika. No na la ko eni ko na richang rulai. Tuno ko turang. What do I have to do to have eternal life? Sabi kay wa turang. Iko mo murian ibu nau. Yes. Kaya nang dami kayo tungo, kaya sa murian ibu nau. Ano po nang may luto ni kuwa? Bata na ibu nau, kaya kaya mo nanu muna signi pa kasi kapag tambuya. Kako nila buta pa Italia na day job. Kako nila kamo na matakaw diyo. Mo nanu man ni kaluwa si Ricky Komay. Menduang anak kalu mong garab. Garabi ro tamam kinitinaw, pagkakaro ko takiraw. Kako ni butako. Kako ni butakozi. Yan ibu nau. Kako ni bitaka pa laso na kainom. Yan ibu nau. Kako ni kodo ko na iyo na kainom. Tuno ka turang sa kapag kingur. Tam kay kan turang ba. Ulta ka nakake de tubiko. Muriao. Elasa mari ka waseti ni lepa madal tek ko binaka kina kangur. Kini rosong bul kawal kini tulsong bul. Ni ya we amin takike na turang it's not money monetary sen. Lo que una le reda na mari ka waseti ni it's not monetary. Binaka to na turang mi sarenta taki. Tuno ko sandren rengori ka opita. Ka ko sen. O ko era ni sacrifice. Takanono na mata bubale. Sacrifice takanono na bonua. Sacrifice tek me pakadadani. Na sinraw niya ako vitalyo ya. Ya na yado mai. Nyo yo sana to bale mumuri Kristo. Follow me. So when I follow Jesus, I have to sacrifice my family. Following Jesus means oyaw sana po sa tanabi pakadadani. Following Jesus, au sana pakananto ko so na kambi bibiaw, wakana bonua. Ya o kina. Nungu bosa, nungu itobo, nungu yau. Durke de maikin. Tuno kaya ana rawata na anro ng bulongo kene kurin bulata mundo. So faith is doing the Lord's work, following him. Sa dalatikina na treadmill. You don't develop faith in a treadmill. But faith is an experience. You have to go out. Siniti ko manong comfort zone. You will go aside. Sacrificing your family, sacrificing na nunggubanua, sacrificing na bibakatata niya ng tuyado biyaw.
This will come about when I don't stand on the treadmill. Aunala ko nung experience. So that experience comes about when I follow Jesus in his ministry. Now faith developed in doing Jesus' work. That's where faith develops. Aulak sombo, wana karuni point, kabani point. Ni utinga ni talanoya. Laure ni talanoa. Ni norto di muri na ngoni irna tisepeli. To di muri na ngoni. Tu no ko ni lako. Angge tu no tisu ko. Irango irna liuni mating tu bakalo malang. Remember that this whoever does not receive the kingdom of God like a child will never enter it. Oh, wala tu kiri. How do we develop faith? You should have a faith of a child. Yes. What type of faith is that? I depend on God on everything. That's how I develop my faith. I, like a child, having a teachable spirit. That's abunong bola. Vi kemunikete naturang maram kenda kilake di rangone retiko watiki kenda. But how do you develop your faith? It's just seeing how your child depend on you for his or her survival. And that's faith that God wants. Ka nakalimani point. Tal nota kikina. Orang na alay masu. Dua lako ika lay stambida na serena, and dua lako ika lay brag. Lord, I do this, I do that, I do this. See me, see how I do it. Gailas ni tu sarang ika ucisu ngai tu kono ko no. This guy, ono sinrong na masu. That guy, I will answer his. Kweli sambida na seren, gaitu no kwa Lord, please, nanumiao, I'm a sinner. How do I develop faith? Developing faith. Di sini pinakacarangay kaya na pride. Wala tika, you should have a humble heart. Doon ka tali, wana humble hearts. Koy bimedaki, o koy tutubat, bimedaki wat kay Leotisea. Letícia, brag takika. No, napakambauta. Tono ka, I have this, I have that. Ang gaito na bango tisu, napakatakila. Au, wili ka tiko matakani kuwa. Wasi tolo tikini tin ka witu. Iko sinikila. Iko na kabololom. Iko na lubo wale. That's how God sees us. Eredi kan sartu ngapa anak kalu. Ndota na kaya na kalu. Ndota ni rida na tamata. Ndota na kaya ndo zakabo na tamata. Ndota ni tal nga naka ndo bina katamay na kalu weekend. Because he reads, he knows. Yan sini raw ni develop na faith if we have pride. That's all truth. Baleta na faith it requires a humble heart. Kimni na lubin kalu kake de kay total tal ni ko sini ka wowe. This is our reality. Kake de nando ronga baka wasoma. But this how faith develops. Elas ni wasin dua, chapter 18 verse 1, wana na italanoa me tinikino non da vivo sin matakan ko. Enga italanoa takikina. Ni kwena turang ni lewaya, he doesn't know God. O kaya tamata tu sartu nga baka bura-bura. Iya, nakangay na ka na maramang go. He kept coming. Pleading. Angay tu na ko na tamata go. Kaya sabaan ko na insist na maramang go. O kaya na palang gayaw nga. Pati ako na sini pagkabing. So just give her what she want. Yan na muna. Kaya kinanondotikin ko, I tell you that judge, he will judge in their favor and do it quickly.
But will the Son of Man find faith on earth when he comes? Oh, au mbite kere ndai. New faith comes through praying without ceasing. Kimni na lubin kalu. Tal tarun kia dengan ndai. How are you developing your faith? With all this. The opposite, and dina. Kaya kau masuk ngapakan tua, dona singa, that's not faith. Balitan maram go. He kept on praying. Praying and praying. Kalau ibu nakat, ni masu, isin dari doi masu wakapo. Kaya sa tiwiloman, ni kila, ni okwa a born blind sinner. He will pray and ask and call out that he needs extra strength to live and survive. And he wants God to open his eyes. He'll keep on calling. Nindo é masu, o koya é na mati na vizinha. Nindo é masu, o koya é na vakila ni tiko na nona itabi, mengarava. Nindo é masu, o koya é na pakararabi tiko buana kalu. Every time, o koya é na wakarabi tiko. Nindo é na masu, é na kautai na toka. Gavia, he will have a humble heart. Na masu, praying without ceasing. Ngo, it developed a praying life. Yeah, and bukia talanga, your development in your faith. Obarundambe, ndai, gospel workers. God's heroes of faith are heirs to an inheritance of greater value than earthly riches. An inheritance that will satisfy the longing of the soul. By the world they may be unknown and unacknowledged, but in the record books above, they are enrolled as citizens of heaven. And an exalted greatness, an eternal weight of glory will be theirs. The greatest work, the noblest effort in which man can engage is to point sinners to the Lamb of God. Amen. Why do we have to have faith? Because there is a high calling for you, a most noblest work, and that is to seek and save the lost. Kerua ni quotation, lift him up. Our hearts may be filled with all the fullness of God. Let us take the key of faith and unlock the storehouse of God's rich blessing. There is an infinite fullness to draw from, and we have the promise of our divine Lord. According to your faith, be it unto you. Ya, no po sinyalan na kalubikan kita matakan ko. Pray without ceasing. Develop this faith. Nakangay ko na kirya, e nasulwi ko. Conclusion. To conclude, we cannot go if we do not have faith. Holy Spirit, because faith is the gift of the Holy Spirit. Amen. We cannot have the gift if we do not accept Christ as our Savior. To have Christ means to die daily to self. Kaya this experience will come about in praying without ceasing. People will drawn to you. Non dito tinontot kini voltambo. Zechariah 8:23. En ngono ngor. Erna lak mai kino wa indona chiu eliwitini na kaitani. Erna ngai kaiwa kima mi ala ko watkiko. Balitin kima mi rongola. Ni sa tiko watkiko. Na kalu. Me ba kalu ngate kanta na kalu. Ende indai. Eno na bosa. Au krir to ndur mo neleo na ser. Erto langatiko. Erto wuli de tiko mai. Merto. Ngale tak mai mitini kino nonto sungguh nyanta indai.